دیمستۆرا وەکە کرمانجی تێگوتن هەرجارێ وەکە تەیرێکی غەریب دەردکەوە گوتنا خۆ دەکە و وندا دەبە مینە تەیرێ گوتێ زارۆکێن خۆ ئێم دەکە و دچە. شاندەیە نەتەوێنیەک بووی بۆ سووریە ستیڤان دیمستۆرا دەهەیامە کۆنگرێ خۆیە هەفبەش لەگەل وەزیرێ دەرڤەیە ئیتالی پاولۆ جەنتیلۆنی ڕاگهاندە گۆکلیتا چارەسەریە کریزا سووریێ دەدەستێ واشنگتۆن و مۆسکۆ دەیە دڕیا لە هەفکردنەکێ دەناوبەرە هەردوو پایتەختاندا. وها li gorî gotina dîmistora dêveguhestina siyasî bi ser keve û rêxistina Daişê teror jî têk biçe. Şandeyê netewêniyek bûyî diyar kir got demeke hestiyar e ji krîza Sûriyê re û diva aliyên rêkberiyê û rejîma Sûrî wê yekê xweşnaz bikin got Sûriyê ber bi bobelateke mezin vediçe. Lewma dive bilez herdu alî li gel Amerîka û Rûsyayê astan û ji danûstandinên Cinêfê berdewam bikin. Da bibe derfet ji bo têkbirina Daişê li wî welatî. Dîmistora got ew û Ban Ki-moon li ser berdewamiya danûstandinên Cinêfê tekeskirine. Derbarê dema berdewamiya astan û ji danûstandinan re dîmistora got goniyet heye lê dem nehatiye xuyakirin lêbelê rewş ji bo berdewamiya wan danûstandinan tê amadekirin. Ji aliyê xwe ve hevrêzkarê giştî yê desteya danûstandinan di rêkberiyê de Riyad Hicab li barê wan gotinên dîmistora helwesta xwe nîşan da û got gorin de danûstandin vegerin rojevê lê divê herkes zanibe ew veguhestina siyasî gobê imzekirin wê bê Beşar el Esed be û wiha dê gelê Sûrî bigihêje wê baweriya got doseya Sûrî çareser bû.